Ayo velg Sitian. Ayo. Golek alamatnya ning ndi terusan? Oh ya bingung aku ya. Atau Mbak Evi? Ayo. Kayak dikit masuk iki. Dah. Ih, apa sih ki melu-melu? Mbak, aku arep takok. Omahe Mas Kentut kambil di. Hah? What do you say? Ngomong apa tuh, Mbak? Don't call me back. Apa? Ngomong apa, Ceng? Mbak, gak bisa bahasa Inggris. Jadi ngene lho, Mbak. Aku takok omahe Mas Ketut kambil ndi to? Don't call me back. It's annoying. Hah? Ceng, ngomong apa, Ceng? Mbak. Ceng, jadi mau dia, Ceng. Garu. Mbak, jadi sama ngomong to? Annoying, masa nggak tahu annoying? Jelaskan. Jateli. You know Jateli? Wes bu, ngurus aku pengen takok. Omahe Mas Kentut kambil di to. Oh, Mas Ketut toh. Lurus belok ngiri. Lah, mbok yo ngono, kenang nek beres to, timbang jateli malah mak capek nang kamu kabeh. Ya wis sun, Mbak. Suwun, Mbak. Oh, lo kok mangan Jateli? Cepet-cepet kena senjata.